Etawa Keni wa Maria na wadhiosindi wa rubicha saa sina rubicha saa kenda ndatika 16 saa kenda ndatika na 16 wisini kuyine saka na bani show ya Sukle Mix na maki na Mr President kana DJ na manoma tukwatie nene na kubaga mwendo wa saa 10 letu isa kwenda tuikwata indi hizo ya mauvona kuma pushi choko ligedeni wa ende ketindo wina mudogo dostano na kamuweta ngimasi lakini kwa oyu neti na kuyana zadi mino to the labani wisine saka na tuina show pa ya ngalikosia Machakos na wisi sundi tuwa na wisi either next week kwa ende omundu suni ni utatisena kuyana saka na tuina tuikwati na 9 kumangalikosia Machakos mambo tuto bya maundu mengi munopyo kuhusu aski temeta au tema tuto bya chocho no mundu suni no chamani kunde bandu imila nina ke ba makuli on ndi mungu mumimi ne ya yes na nina ngesi yungi wake no kunda bya ndi mazito etawata lakini kali kwa ujita ndodi excellent yamba utocha ndi chamani wa ASK ubonge wana ko ivyo ukamba wito ndi karibu sana studio si Athiani asante mama taje sito mekenya mwe mwana mwau yene muta mwanendele nama na mindo na nini na ile ingi asante sana bana noma ndugu yako kama na kuya mbe asante nditungia Athiani mubeano ndo wa kwitha tukwatia niyo ndo nyo ni acha hiyo ya katatu kuma mako wa mbia na nitaetongo eti kwa na mupya kwitha tukwete koko kabisa kwa sieto nita Lawrence Matolo Lawrence Matolo mundu muombe mwekwa mutangwa nzukulu kwa letema na sine lengi kwa thanga asi na ngatwa moije mwe kwa moije what beba ndo aliania beba ndo newa mutangwa na wethanga ngata we mama kabisa tuiba ni chairman wa Agricultural Society of Kenya ambayo ni shirika ikwatane tiendino yonde ki mawana nyoma wemi na Agricultural Society of Kenya yeta andola mena sindu zao mabumbuye kwangelekanyo kindu ta mbemba yakatomanela ya bumbuiwe mbemba ikusiaje thenge muthangani muno gethe ne kuleka endu ya tiwosho ya manekia yo kio manekia sho ndu ika research kana ketha na kindu cho no kujia nomba na kinisa umaneka kwa ukieta wesho kindu chombe cho Agricultural Society of Kenya jambe mwaka wa 1901 na mundu la wa metie ni ngava nola wa musungu wala watongoje UK nola wa queen wasongoje itlembeta na yo kamba na ukamba wambatete mpaka kuilo ba museum kwa uno nasi show ya mbeyo kamba ndo mundu sio watongoje kisio kicho ndo kuyubikana kukitwi yoyo na yambe na 1901 show ya mbeyo ya ibanji batikate 1902 wewe akonikiyebu na ende show ya ende yo na ne 1920s wewe yambe bingwa branches ya bingwa branch ya Nakuru ya bingwa ya Eldoret na yasonganya 1979 Nibu Agricultural Society of Kenya ya bingwa branch ya South Eastern ilani Masaku kitui Makueni na ya bingwa ba stadium na ya sauka hosa kiwanza kitu inachojuke ba show ground meuga 1979 na ende shono siende branch no siende na obingwa branch la latest la ya metoke bio lumaita ni ya 2018 na 2019 we ya bingwa iwe na yoje tawa satellite show ASK satellite show ya Makueni kwa yone jibu ibone ukete mundu chairman nitiwa show mono bio tiwa show na tiwa ambingi mono bio ne yo tuka Masaku show sine isikie mono bio hada si uweta Makueni pe bino mwini waina wita kimango ina wadi akaza show ya ketwi with the tuzani we ketwi ndibe wotoka show Masaku be wotoka show lakini Makueni waili odita pe no mwilo meke history tingo mono ya Makueni mono kumona pu mwaka wa 1989 ba tuwe Makueni na atlikanile ya Masaku kwa Masaku ta county kana ta district la sasa yaten tingo mo nonde miaka mingi so wila na weta ya Masaku ine boy kwata ne ya okay na nitu na ndiye tweka lampe na county government ya Makueni mwaka wa 2017 2018 twetha na show ya mbe na mena showground kwa ya Makindo na twetha na show ingi 2019 koni mugone ndi show ile ya ASK Makueni wa Makindo showground na mwako show yo ile ndo matuko miongwende na ile moja yote lakini kwa tu kama hiyo mbati tena saa kwa maketha na show mwaka wa 2024 okay Tuiba
show zitu zionde showground ne 18 lakini mwaka ila itaitha yonania ni Garissa ndi la kuona nyama ndo ekwe na ithoko cia security na makuweni otherwise mwaka wote na show kuma tuma covid yuni bingu iwe cio nde sie 16 na nitukunete ile itunakonie Eldoret mwai wa gatatu na chuma giki betie wa gatatu nitunakonie na nyuki o netwendete ya Meru na wa gatatu wa next week tuyoka ya Masaku tuendete tuanete kindu kindi nzangule yimone de yuni nzangule ya naona nyuma makelemo tukamina mwai wa 10 na show ya Kitale niwo mukathi umwe yuko tukathomo ndi mo sense na ko kate kwi maundu angi kwi sindu sita wa plowing competition na ile enebe society ya organization ya miwa maembe pe livestock pe animal cattle breeders na sindu ingi bingi kwa utiti maona nyuma mimoka ndio thana maundu angi mebo maende ko so you kwa kubi bwana chairman nono ni sinyo basaba sembere ni kulela kwenda kukule ni yoba Masaku show no ndo ingi morobi ni sema koko na maketui mama kwenda bakanda ngire show yani ni chao kila mwenda mumawie ni chao mumaiya kana ni andu yemwe kangara mukita gwita andu kana ni nyumwe da mwina andu menu mukamwe ukana okianzuke wo ukoni andu na kuka na chao na gumonie ki paile ate you show ground yetu ni kitaka kinene cha karibu eka 30 na tukatilanga isio na isio hizo tuenenge andu maeba mayeba mayoka kuona nyasindu ila mena sio na tuyo boyo kane wete yukindu gege kakapa Kenya yoka Agricultural Society of Kenya ni member wa Royal Agricultural Society ya Commonwealth ila headquarters yako ya Scotland yunde ila si ya Commonwealth sio ndesi bana show na mupio no weba mukosa muthena wa kisio kinata southeastern mu company andu onde bando makoka makona nyama ndo manema na biashara na yu ukwasia tukekalande tukaandika mabalua kwangelekanyo mwako ya mbia nenda kutunga ile sita wa milestones mwako ya mbia nitwaendie kuona excellency governor wa Binya tawe patron witu amwikie la atuika patron wa Agricultural Society of Kenya na deputy governor excellency Mwangangi tuni mo patron na deputy patron palapo ndepe show ground o governor na deputy wake mume ba mema patron na deputy patron January 30th tweko matuko 24 mwai wa katatu nitwetia andu onde Masaku pengi sako manufacturers polisi kila mundu andu ma media tuomba na andu yana na miongwele kuongeleka plus twasia show ikeva matuko mwanza mwai wa 3 tuyo kuma kwa headquarter twe nayo yosho enu twikunata ando maumia mawoni na twataanisia na jukuma kutwithitwo twibanga sho twibanga tukakune andu simo tukaitukeka tukaka radio na tukai TV ne kwa ibusweseo mwako wote na radio ina na TV ina kwa une tutatete kwita andu ndukatwaneka mauke masomo tuyo bau ni wetekana andu moka akwena na ndo mena sindu zao singibite ta kwangelekanyo mwanyoni nake bwana John tunakoma ni issue ya Nanyuki na none na kindu kisio muno ni wite kineno ni minister wa agriculture CC wa agriculture Masaku honorable Joel Nzomo ni wite twena thina muno wa undu aimime utete kakawani na ila ina ndia na mwethe ya Nanyuki na mweji no uka Masaku no yuka na kisomo mundu nenethe ena list ya sindu ila suma kawane kawo ndu waile kwewanesa kawo ndu waile ku processiwa na ethia mundu no process kawe oba Masaku akamba to kukimane beti akatwa kawa na waithe la suma ile aikwata mbesa ndinge kwe nundu kikombe kimwe kilo na ndei ate za silingi mane kikombe kimwe cha kita wakapshino teza silingi mane kwa ndabie kawa kuwe na moyo miedo wana iko ile ene wiena ande ila sio the minister na sia mondo lo tutethia no ile na ndio kana kabisa so you chairman yakatambo biko